Dr. Amanwar, Director of Health Services, hene kakat kanda tarik unailar ulayatu, banaki nyopo prangut ki bayot ma yo COVID-19 Mynta kasngi kilong arngut na not Garo Hills hakaba iwe ide ibawan pai na Assam, but iwe pat ide na random testing. Na kisapu nyongut ki bayot na East Council District, kat nyongut ki di kisipai BSF, kat prangut ki random testing na Jalupara, hinreungut ki random testing na Anjali, but hinreungut na ki random testing na Opomoprem. Ki arpunyo ki bayot mai na West Garo Hills kilong kaprangut ki sipai BSF laingut ki random testing na Trikikrila but nrengut ki random testing na Pulbari ki arngut ki bayot mai na East Chante Hills ki de ki bawan pai na Assam East RiKhasi Hills South Nyo Khanyo ki de ki BSF Khatra na random testing apo Jalupara Nreu naga random testing apo Anjali Nreu naga random testing apo Pura West Garo Hills Arpunyo Khatra ki BSF Lai naki random sampling bane apo Tikrikila Nreu random sampling bane apo Pulbari East Jante Hills R Baro R kide ki one pine apo Assam